Gamento nen mabe ka gen pe ku ngi mabe lok pala funya en ma wano neno tuku ni ubekelo wa balo ji mapol ki gamente. Ya foi total wati choko lai long angeyo ni initigi ngej ni lufunya wa me Uganda gitika jemo matek mada wan weng watigi lutino kwan kan wa agi yene now tam tiningo kani inimi tam gi lufunya yo ango mai tamoni lufunya ramo kwanya ne mapat gi jemo we kwane ni miri gi moni we okati gi ti yemo be we funya meta nyim aro wuche mero winyi ki nyora ye pierna nyora ram ta chen school ba chen bro fone mete nyora jam de boro nyora ye magitung bore na cha nyora ye pegeti tiu dokti gi wego chul petika rom lu fonye te kamano lu fonyo mier ke men mo char ge lu ti cha lu fonye dong tek ma loy wo jo ke ne wen pien la fonye funyi were ne chat ne le mona e kwana e ti cher office wen pero ti bolo fonye mier ke gamenta men ngo mo char pa lu fonye ma be wek lu fonyo mete ki fonyo ten gat kwan ina wan wen wati gi chwe chwinyi lokum kwan ene pen krona ko balo kwan no gi lu teno no mier no lu fonyo chwinyi poto ma raj tutwal mi jemo gi ket ka choke gi cho ket choj mo gi chwal bod gamente wan bene ne no ma chalo wan to der wati gi ne no mier fonyo ki med mo char gi pen mo char pa lu fonyo ti makoro ka ine neno pen en wa gamente ni la fonyo ene mo fonyo wa cher kuno muchar mano gi chulo ke MP ni ko ngi tong wie mo ni ki duak bolu fonye wek bene gi bet ki yom twin i ko ga wek go fonyu ten wani bene ma be lu fonye mier gu duak twin gi pian gen be gi tilu nyuri chalo wan gen be gi tikelu ten ma alego ni gen kong gu tim kija gu duak kong twin gi gu ket twin gi ku ko mot lu fonye ki bi yele pe pian foot pa doctor ki yela ana tiki ngeni olo gameta be bu tam pilu fonye ana gen be mi go tam ni lu fonye be gitika ko ma tek gen be gi chako gen ba chakne ma mi ki kum lok no ke kwang met mu tar palu fonye e don ki doni kum doctor don wa lego gameta mi keto lok palu fonye ni ti wek be na kiri gi di twin gi no gi ngeni ki bi chui kum gi ke bi konye gi wek gen be gu wek ko ten wa gu kat ma be nyu gu tim pen nga kum be lu ten kla ber bu cher ka penye ka dongu mete gi jemo no dong lu ten bu por penyo pian wan lo nyor mo ke ti mo achulo fiso eno kum be ti cha lo fonye ti ka jemo ni gamente peti ka mer mo chara gi ya da gere gamente peti ka mer mo char po lo fonye ento lok mi tax ti maraj ka i ne lok mi tax ti maraj da pien ka i ne chalo kenen art ma anti mi achul tax ma di mi angwan art eni pe chulo tax ma di mi angwan tax gi biona e wa mera li mi angwan cham mi ada cham gang kwan mi ri chul lu fonye beti ga jemo ko ne chulo chiana ni gang kwan nan we ti mi agon styling up gameta mi agon styling up ka gi ramo mai do mo cha pa lu fonye go mai go te lu fonye be ma charo dan wa lu fonye ko no tianwa piane ka pe chi no yo mai kan pe nan manolo tian ramo ka to kere pe ma be pian foundation ti bo lo fonye ka yi nan mo itamo ni keketi ni chaber ma bu chakani gamel de fot po ye memero mu chara nyogo wachi fot go ko tama ngo me be mi glu fonye antama mi ko lo fonye mi ko mete ke fonye pian school fees lo nyore go cholo mi ko mete ke fonye min wai no go wate nga ka to kere ka meta e pressure wa nga go met mu chara kay lo ka kero gamel pressure yo achel wana ngeni jemo komano ko mapat gi jemo ko ni tamni yo mo tie maro me pressure kom gamente ana tamni lo diro gi tie o lo maloyo gi lo diro gi tie maloyo gi manonga ka gien go lo ki lo diro gi chwalo dwan ga nyim monyo ka lo diro go chwalo dwan ga nyim chi gi dwa ki nga report mani manotie eno jemo eno peti yo achel matiero nga tiero lok mani mano miero o chope mabene miero go wek jemo beri jemo peti yo matiero lok mani matiene mano tampa mama eno foi matek teachers. They are very important. Even you are science teacher, even you are doing arts teacher. These are all teachers.
art teacher, you cannot go to the A level without even arts. You need science subject and art subject can make a combination for you to go to become a doctor, for you to go to become a lawyer, for you to go to become a president. So these art teachers, as they have started the issue lately, the budget period has passed. At least government should sit down and they discuss saying that let them hold only this year to finish. Then the next year they will increase their salary. La phone ka ke wa la phone no dong la phone. Pe mer dong ke wati la phone sayam mer ke chuli wel manga madir en mu wa jemo be do chaka pe an ke pogio ka no ke wa gian wen mu char gi bu beru marom uno ko jemo an ni pere o mer ke chul fonye wel marom tam ana mini gi mer gu dak ka fon go ko nga magamente bu timo pe gen ma chalo wan lu nyor be po wa yeni mer gen gu dan chan lu tiang gi be po cham o mer be kit na yam pe gi pe an gen ai gi tika ya pa nyim pa dan wen ko ne beru dakta ko ni beru nga wen a ki ching la fon ke ser gen tika temo neni a winyo malera dida kala ten a ki gang chere gang kwan donyi class la fon pe fonyo kun kar mukele wan lu nyodo wa yele bene wa cholo school fees eto lu teno pe gitika nongo fonye gini eone petika gudu kom lu fonye ki ken tika gudu wa kom wa wan lu nyodo pien wa winyo maler a nyimpa lu teno wa tika cher kwe kun wa yela ki tek ni mier la ten ma mek wa bene olo to dire majo bet ka mo ka donga mente petika nen ko palo fonye ni meketo ne ti notika gudu wa wando te der so wa lego du dir mamalo gubet ping ki joma giloyo wi lok me fonye ki pi lok ki duok lu fonye gu chet ka chalo wan ko malo luenyo yelo wa mafuno wi wa miero pie manak korona bino ki mege aria dek jemo palo fonye da o pe eno ki ken abolo la bolle borwa gulu kan korona bino ki mege karo ki mege chemo bino cheng tikarien ma cheng futikarian kuman aria dek wan ma watika lok eni wan lu tembia shara watibeni kom ngwej lokatan ngwej lokango lok tutwali lokatan klak mole magulu ni o choyo warga pien wan gina dong tika gudu kom wa wan lo te der be dong duata en to lu fonye kano ka motie mabe en ramoti mone kong fur manak o fu o ko ki muchara ne po be gira ka ko muchar ke kem ange beni tek en to unon ka mo duong o ko ki muchar magamente weni bi meru ni gen go ko o ko mer go di mere chwingi wa lo ten wa be school pe go daga go to twal lu fonye wa legu ke ja pale ba ni kay nen ki loko ke du o duak chwin wu wonde won lu nyoro be te ke lu tiana kian ping ma be no nga getie be getika kwam ki en cham ma wan lo tika ba de won bo bu no po tam ni be nga mu char ke po bu no lu fonye wanya chel ke te gi wan marom ka no ke deng meto chen pa jo en miero pe ke medo pa jo chani ria ko wanya chel en wa president gi lawyer ge nga go a ke ching lu fonye chel pen kira gi jem en me ko me te derne e yu bi dana chan en megi gian jo wi chen ne inano tin la tiana o tar ka kwan wa en me ma dong tika ene yin tika chana e chulu school fees e anu fon pe dire mai wa dunyu di art yat le lu tiano po bi dunyu foi mater be eyo wa lu tiano ma lu fonyo mi ru fonyi ni no lu fonyo no lu tiano pe pien kech no lor yo wen ke ru peke pien guvu kai pe yenge no ber pake eno no mer gamenta ye ko teme ke tek me chupo mir pa le fonye ko ze fonye me giti ma tek gene we ko le chung ma be pe la bon le fonye ngej ping mo ma di be le pake la kana dong tie bo le fonye te kamana ni o le fonye gudi chwinji pien ngi pol kare o yin tichu moni ka yin chao no ro ba yo luin pinga piti chero ni chiro ka ine diera ni ino mi be la fonye chamo kene ke bet ki jango e chwinyi ningo o mirango ati matek pengeo mo go chao kene dire male mo gamente tema tata chini bi no chulngo ke kamo kene mapat monoro ba yo chuli chini yar go bet ki ja go mede ki fonyo le tian kwan foi matek no la dit itamo ne ti yo mo mapat malo fonyo romo tit kere wax mirgi ni gi chop mapat gi jemo
Lo ma da lo kom jam pa fonye. Tama na ron lo e ti me ko mane. Anane no mer gamenta po bet ka pa ko ne med mi char pa fonye mo kana kon mo kana pe ge med. Le fonye wen rom an la bon le fonye no wan mo bode me pe wan wajo piange we gi mo gen me chao. E chao from the school. Pian kala fonye po fonye wan wajo yo en no loye wa be. So anything man wade te mane no look ke ngom la fonye no ko fonye ma kere. So no ne no mer gamenta nan yo matama tut wak no fonye po jem fonye wen mi gi olo to pasen marom tama me ma chek ma look lo kom no fonye en no pian jem ne be konye be pe jem rong me de ma pa ka me da wana ke lwen ma pol jem ma pol ma ba losing ko ma megwa wade no chan wana chuli si lo ma pol kenyu pe o foi ma tek ora foi ma tek chane ni candidate classes ki pe ka fonye gidon marok ti dong ten tel teacher 2 weeks to 3 weeks malo tiana winya gidugo ne pegi fonye wa la fonye mane po fonye wa. Not only that, corona furu kara covid furu kara mia nongo ki chungi le fonye matek wa lo tiana wa matiano ni ma pegi ngeo ge mo ke kene good ngo gunge choj gunge kwan gunge jime mo kene ma mier ngo time ikien mi don lo pien la bon kwan ma wan tala wan no nyuro piwa ken wa kam waramo konye le fonye oloto charo gwak extra lesson eni oloto wan no nyuro watwero olo contributing ge mo mandak oloto maramo wiligi on chavon matino eto madiet lo gamente miero yab wangi piana nyim palo tiano wa teaching le fonye MP mala fonya yo fonyo cham muchar maloy la fony kon fonyo ne rieko en ne wen gam ke la fony pe man chiling no mukene matie wi MPs mier ke ngolu duping wek ki chul mukene ke lo fonye wa ka chel ke daktare wa mona yed lok mana lok pian me lo ka wel yo tie mala fonye be ramo ti kere wek mirgi o chope mi a chel lo tela palofonye tie ma chalo dul ma ke lo gere yonato miara lo tela palofonye gul twal duan gi malo bot gamente wek gamente guti ki duan gerne wek ki kon lo fonye ka kama gienti ka metone ni pien wa wan malo nyuru be wa neno ni lo fonye miero ke met muchargi pe ke ramo metone ki met fonye pa muchara pa lo fonye sayan ento pa lo fonye mukene ni berupe eno ni aneno chalo gamente tia kelu tele Uganda dok miero ne ko Uganda wek lo tena wa gen go bet ki no ngej makit ene tama gamente madit moro ka gen go ngiyo ie miero kon ge chwalo bino piny piene pego ma gen ge tuome ke malo kuja ge kero chalo ria nyo yo ma gen tamne ene gina bene dugo tim affecting why te dero ene no gamente petiga wot ke luak ke mabe pien ka ine luoro ke luak ke mabe tien loken gin metimo po duok piny metima affecting luak lo teno en mateno ene gamente ene ya nyim ki luon leb luon ya nyim ene wego mer go ngeje manongo lu puonye timo mabe gamento nen mabe ka gen pe go ngi mabe lok palo puonye en ma wano neno tuko ni ubekelo wa balo jim mapol ki gamente yo ma mer gen go tim go tel puonye chalo jo ma gen pe go balo gen go ye balgi gen ma chalo gamente ma mal ma chalo minister ke office ma chimo lokom choy department me teach en ni bal ma gen go mo ma fut go chaka kar pien wan ma no watit der ba ber ka winyo ne chi wa mo go tambe ni wan neno ni tambe ni ya nyim ma dongi bi chako chulu joni u betim affecting lu fonye chi o wer bal en wan neno chalo yupe yo mo mer ke yop ene jo ma don ma mal ma gi loy lokom fonye go bet ka chel wer ber gi ka chel go win bene tamwe ni ka o bodgi ki jal je mukene ki ti chalo teno me anyuele me Uganda ma pedaka nyuele mo mapat ene chik me Uganda unyo ene je matime Uganda peke kal nge chik nyo peke ti ki nge chik ki ti ki di chik mano rwate beto twal fo ni foriti kedwa wa o ya gike me yo wa metampa lwak I Lakwed TV wa winyo tama pol mabejo ma watama ni in la fo meti wa kenyo iti kere wa kwanel ni wa don Uganda ya ma wi football wheel alege ni tembe
ti button monti kenyo subscribe button tembe goodie I liking channel mamekwa gidong wipo will work paying you moy kan mati bin Lakwed TV tembe I go lang money kenyo you know the notification bell an la do yup Steven Lom konkumeno